Ke officer katanat PWD Road Bhoirambong Division hakasantarik ujeliu kilalit banjirip ya kajingking yat kali kabadon hakibenta jong kesurok kabayat lingba na maulasnai shiterso kabadon hamarkhap kashnong maulasnai bat umsaw dorbar kabalabu ikinong litnong wan hakajing seir mensim namar kajing tua jong kakendau hakaba kikalihe lani kikali kitmar kibakhia kimlongshu banyat lingba kate kajingking Kumbala sakhi nagajing tua kendau ketika jingking ru kalajan tua bat kalabu jingma yeki kali patba banyat banyeng bat khamtam gi kali he namar ke jinglong jingman ke jingking kala senjor nakadau ke jing tua kendau kabade hadin ke jing ther ulapa hakini kilai sngi hadin ke jing jurip habakren jikilat patai khubor nakaliang uba Sonbok Jeffrey Dingdo Junior Engineer PWD Road Bhoirambong Subdivision ulai thu bakate ke jingtua kendau kadai kabalajia ha kalai phau trip jemang ha kaba kajalla bro kawai kalamat iulabba ubajiru balane kumbalai sngitam bat dailing ba te ulabba kabala pelong ye kate ke jingtua kendau bat kabala wanra ru e ke jing sir mensim jong ki kali ki balit bawan khamtam ki kali he ki baket mar khia ki bahap banyat lingba kate ke jingking Ulakin turu iki banyak kali he lani kinu-kinu ki kali ketmar ki bakhia bakin kiar banyat nakani kesurok kat bakim patla ban maramot ha kejuk kapor ulakin tu bakin pendon kam banyat ta kesurok nakashnong nongrim umpowin terter kaban mi shadawan ki farm bat kabanya tingko biang bat kani kejuk kesurok maulas nai tersuro Habakren pat nakaliang kinong ilam shnong ki pakentup yuba bat skem sotun rang bat shnong ko shang tat bat uba susngi nong shong shnong saw dorbar kila ai khoble yu MLA kamauti ba Charles Marngar uba lashim kia mardor ban pha iki officer katanak PWD banjirip ikate kejing tua khendau bat ban pha maramot no khamkloi khnang banyada ne kijing e ki bala banwan hadin habot sao cái trend khi ông cùng với các bạn và lòng nó snow cho cái snow không để không sao mình bắt nhà tôi bao cái snow cùng bạn làm mention sẽ comment ya ka office cha PWD ibala sim khia haya luar kane ka kam ka ba bu ka jing mak krau ya ka le kawan chu ki pai ba no song chu ka than sini ka war ka jing khuble ka le du chai MLA ba le sitom ban kren cha ki office ka ka di PWD department ban khapen ko ka kam tena kala jang kum no song ba pe ka surok ni ba ka don ka jing mak krau habare ka le kawan chong ki kali te kumta kat ba kani ka jingten snai kan ka chibutri kan ka kam kadang ya mat na kaliang chong ngakum nong song chong
asia na kerpat ya ki nonya kali hamtam ki kali ki bahe bakit ek jingkit ba kia na kerpat ki bikin burom ya mata sipor kat ba ompat dep ya kene cingtre kenang ba kanemuan rak kanu kecing masau ya ki hi neng kong bat kumju ro ya kini ki be para nong tre don si po bat kumju ro kanombu cing ya kasnong ka thau bat ya ki nong lek nong wan ki balik no ba kene ka jaka le se lada ki rok he ki yai na kene jaka le se kene cing tua kanong kanang tua shu te kata kanong kan du kan bu cing shu ya ki pai ba ki ba kanong kami ni sorong te nakalian cung ngakum nong kadon kita cing kerpat ya baro ki nonya terok he bikin semua haun burom ya minta sipor kat ba ompat dep ban maramot ya kene cing tre hang ni ha kejengking umsau hang ni ha po lundor ba ku boleh syu hadian ba ketu ke jingja men si tho dieng ka lai phau terik ba mestap hi ba ya por ba ya ki dia to ko por khat wis deng ye milap ya ka jing tua jangan ke jingkieng mo ke bolong si benta na ke sini kaliang kamon dawan natina balas nai ban lek sa tersu dia hatu ka si bar si i ba badan ke ka jing kelam no jeng ni ke kendro te nga lembat staff jonga nila ai ke jing pentip sya i SDO jungi but i SDO lomba ke jing patha jungi hi ila ong yang ba ai direction yang ba le ka temporary arrangement te ya kata ro ngila ban kre hi kam dapat slam ngila le temporary barricades dagi balik dagi ni kisit ila ka swa te hadian kata pan ngisa inform sa iwi kisnong ki ba para ki para kisnong ki badan ha jam jong ni kisnong hi but ba kwa banyalum lang ya ta kisnong kalong ba ya banta sipur hi hadian ba jing yo i ba jing inspect jongi ngilap ba kani ka kamlong su ko ba safe nam ta ki kali ba kinyat nang di kamtam ki kali ki balut de dalong ka bala ngakarpat lamba ka jing ya lom lang jong kirang ba snong ka bala long hadu ka si to ka si ba ila don ka jing ya kran paramaki ba kumju ru ka jing tre lang ba ngi ke department kila ong ba inele temporary arrangement chua ba ka yakini ki kali loading ki ba long ki kali ka ba kham kia kinrung sana ketika snong umpo win nong pedeng ketika ban let cadawan ki farm ketika ban mi kata ka 100 kilo tam dia kalau along si benta nam ta ka safety la banyak lembaga ni jengking ya kita gi kali loading dia batru dia menta batru ya kata ka permanent structure ru ngila kelam dapat selam hi ngila arrange i ba kontraktor badan lang ngi menta kumju jing sakilang i sardar sunong ibana changketan bat ki para sunong ki badan lang hani puan menta dia bat ru jing tre ngili kat bala hi ban le nakaliang ka department namar bagi sutu kani ka long ka kata wa ya gibril ki bayang ban kasi jong ya kani namar ki buan ba ki sunong ki ba connect nama kani kesurok seduk tersu seduk kedok hati setai kebaling bat kamau hati dia bat habaya dei bu bat kena kesun beneng ya ka bang mentahi ngili kat bala nakaliang jong department iong ya iba ru ba kham bala ban penstat ya kakam kenang ba kan ki bapat ba ki babun balang ki bayak lembang ni ka kesurak kinum dan apa yang kejing ia bat haba ki ya ru ki banlong ki ba fikir di ban pen bat ru ban samlang yang ni ka kubur sakiwe ru ki bang tep ya sia ki bawan ha minmiet minyong banlat na kejing ma na kejing mansau tang na katahi na kaliang pa office ni ban kriak kat bala man pendap na ini kakam bat habla bra ka ailat kesin beneng tangkom tahi kulay sibut